došlo je vreme da zamenim i neke prekidače, ručicu gasa i sve to. Sad najveći problem kod svega, vi kad kupite zamenski, koji ima prekidače koji vam odgovaraju za taj skuter, dobite sa nekim kablom koji je kratak, a original recimo je dugačak i ima drugačiju konekciju. Znači, jer vrlo teško je naći deo sa original dužinom kabla i sa konektorom. Tako da sam svaki morao da odletujem. Svi ti prekidači, znači imaju svoj kabel neki koji sam morao da skinem da bi mogao da prepakujem na original kabel koji je dobre dužine i dobre konektor. To sam već napravio i montirao. I još jedna bitna stvar. Ovaj prekidač je šafljenje i da bude stabilan na volanu sa strane sa prstenom, nego ima jedan stubić, što naravno znači da ako nemate tu rupicu na volanu morate da izbušite, jer drugačije kad se stegne ovo ne može da bude stabilno. To sam ja već uradio, pa ću da snimim sad to i da u narednom snimku ću snimiti to i pokazati kako to izgleda.